intan payung bicut lun susun lun pegahaba nya ulun pegah tentang bahrukun mandum rakan lon da ingat benar ulun pesahe baru kon limang taja temanyang bagure yang na beta pejejed nyan rukun limang hansah rukun nyotanya binasa demayang kepon dua syahadat kedua maha sembahyang gata kele puasa tanya ibadat puji o maksiat jud be medesya yang kepun zakit wahai entaulan bersajan-sajan dapat sobuna kelimang haji orang Islam nyona kelebihan taja bersigra cuma keednya nyan rukun limang singo tatamang barukun agama tapu laju dum agam inang singo bekenang age pariksa tapu laju dum agam inang singo bekenang